ufundisa ngelithando bazalwane. Amen. Amen. Yingakho kufanele njalo uma singaphakathi endlini yenkosi bese siziba nalethando. Sesiba nalokuthula. Amen. Lokho lesawuhamba ngako lesithola kuphi eBhayibhelini. Hayi lesicabangela kona. Amen bazalwane. Hayi lesitakhela kona ukuthi mina ngicabanga ukuthi please. Mara nangiTimothy usitshela njalo bazalwane. Amen. Amen. Kuthi sibe nekuthula sibe nethando. 23. Kodwa ungakunaki ukuphikisana kwebulima lokungenasisekelo. Ngobe uyadi nawe ukuthi kubanga kucabana. Amen. Amen. Liphinde lisho bazalwane singakunaki lokuphikisana. Bazalwane uthola la inkonzweni siphikisana sikhombana. Lomunye athi inkonzo lena inkolo lena inkuthi ukukholwa kwalaba kungukuthi. Amen. Amen. Linandi livi liyalisho singakunaki lokho. Sine nje asibuke le live lethu lesikhomba ukuthi asibuke kona. Amen. Amen. Bese senda ngalendlela live lelisho ukuthi sele ngayo. Amen. Yeah. Amen. Liyaphinde liscorrect ebazalwane lapho sithola siphambuka khona. Lisitshela nangokuthi nje thine besifazane masingafaki amabhlukwe njengoba besilisa. Amen. Amen. Singa uruji faki tingalo khala iBhayibheli liyakhuluma konke lokho mina ngiyaye ngidibane nako mangifunda kodwa ngokucina kwetinhliziyo zethu ngiyathemba uNkulunkulu tasisita bazalwane. Amen. Sikwadi kuhamba ngenzandvo yenkosi. Amen. Sikwadi kuhamba ngenzandvo yeBhayibheli. Amen. Leli lesikholelwa kilo ukuthi uNkulunkulu ukilo. Amen. Amen.